Pemirsa, untuk becik ngemargiang protokol kesihatan, inggian oleh Samian Kerama miwah pelaku usaha keangkan Presiden nyokong pengelimbakan ekonomi ring Bali. Praktisi ekonomi Putu Krisna Adwitya Sanjaya Mausang, yening prokes antuk 3M, minekadi ngwigunayang masker, ngewajikan tangan antuk sabun ring toye sane membah, nyaga jarak miwah nenten mapupul, sampun becik kemargiang pengelimbakan ekonomi Bali pacang gelis kerasayang. Antuk utama yang pola hidup sehat mangde nenten keni pengelala COVID-19, Presiden ngawit samian angganing kenak wantah nyokong pisan pengelimbakan perekonomian. Pemulihan ekonomi nasional pacang nganutin penanganan COVID-19 utamanipun implementasi ring pegraman, minekadi kesumakenan krama miwah pelaku usaha sejroning ngemargiang prokes kewentenan vaksin kantos stimulus fiskal. Pemargian protokol kesehatan patut semakin mangde kasus COVID-19 sani saya nadunang. Mapai ketan ring gatre pini anyar, inik penanganan perekonomian Bali sani nadunang kantos ring level dase, dase kutus persen ring kuartal kaping kali warse kali tale kali dase. Krisna Dureksain, pemerintah pusat melarapan Kemenparekraf sampun ngicenin stimulus fiskal majang Provinsi Bali antuk wilangan siki 1 ulung dase 3 triliun rupiah antuk wantu penguatan perekonomian Bali. Krisna talar mausang perekonomian Indonesia ketar ke pacang kontraksi ring level minus siki 6%, kantus minus 0,5%. Perindikan inucap kedasarin antuk pengelimbakan ekonomi Indonesia, saking proyeksi sedurungnya nih sane kekukuhang minus siki kantos minus 0, kali%. Mekatah lembaga internasional minekadi IMF, ADB miwa OECD, nyinayang pengelimbakan ekonomi Indonesia ring kisaran minus 0,3%, kantos minus 3,3%, ring warse kali tali kali dase. Indonesia kanton ngarepin kontraksi ekonomi yadiastun nenten sekadi ring kuartal kaping kali. Bisnis Bali nguni ngayang.